makhosi lenjani makhosi thina sijabulile makhosi asalala makhosi siphethe ke diarrhea ya happiness yabona makhosi thina bathi usaphelela umuntu ipilo wabona thina asiphelele maplayera thina ipilo sakwazi ukuthi sizowina nini manje ngifuna ukulitshela ukuthi makhosi ngiya eDurban manje ngisemugcwaqe N3 manje ngise N3 ngisayojika lapha eDurban ama accommodation onke ngizolibukela makhosi lona lezonrefunda every accommodation yaseDurban soyibhuka zonke kuthi emabhakani baza bathi bazothenga bazobhuka basathola lutho makhosi okhona ngena online bookings.com adoba or kuyagoba buka la accommodation manje buka la accommodation masambeni masigcwalise eDurban makhosi wonke buka ama accommodation kuthi emabhakani abathi bafika lapha bathole ama accommodation fully booked sinasigcwalisile thina phela thina sephethe economy ya South Africa thina makhosi manje masemeleni matikiti guys the first one ozozwa ukuthi matikiti bavulelile tshela makhosi yamanga siyathenge wonke phela thina sigcwalise FNBC noshi manje Moses Mabhida king bafethu kuyalecela asithipane mama tikiti aphumile makhosi asathengele wonke ukuthi mapirate mathi athenga basathola lutho bathi hey hambani lezoyibukela eTV stadium sila sisiphethe ke gold and black lona abamathambo lezobona ukuthi lizoyibona kayi danko